Chief Executive Officer ka Shillong Municipal Board wala patha itu ginong di madan kibra itu katkum kendon ka ain bakin lej simno yagi snot jongki kenang bagila bande madan ha kerwa ka penmi ka sokal kan rutrik jumang aja pusan laong ba Chief Person ya Provisional Town Bending Committee bodai do Chief Executive Officer ka Shillong Municipal Board wala pentip ba Provisional Town Bending Committee ka pendep ya ka jingsro jamin ha jaka bande madan hakeleng jaka ba hapo ka Shillong Municipal Board katkum ke section lai iwe jonga Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act aja khatsau bat katkum ke Mekhaya Street Vendor Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Schemes aja pulai kasunod nong di madan ni ka Certificate of Vending sekitu nong di madan ba itu hakathan khandai lat kidai ban le chimno ya kasunod na office Chief Executive Officer ka Shillong Municipal Board ha polong trai Rapun kedau ba kumbalai spangut ginong di madan hakatan kanai lat kiba itu kasoka jela handai nagali yang kaseng ginong di madan kira kam baga don son hajar tunai ginong khot nong di madan